aho ubushinjacyaha rero bw'u Rwanda buhagarikire gukurikirana abo kwa Rwigara. Diane Rwigara avuga ko rero agiye gukomeza politiki mu gihe ngo rero na nyina akomeje gukaza amasengesho. Reka nzero turambura ino nkuru ku buryo burambuye mu kanya gatoya rero, nyuma rero gukora subscribe no kugakanya gatoya cyane, ubundi rugakora subscribe muri tugakomeza. Ngenda bashimiye rero cyane byimaze yumwe mwamaze gukora subscribe kuri channel, ni by'agaciro kuri twebwe. Hanyuma dukomeze mu kanya gatoya ku buryo burambuye. Ubundi rero ubushinjacyaha bwari bwatanze ubujurire ku itariki 27 y'Ukuboza 2018 bujurira rero icyemezo cy'urukiko rukuru rwo kurekura Diane Rwigara na nyina Adeline Mukangemanyi. Umuvugizi rero w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Faustin aganira rero ni na Radio Ijwi ry'Amerika, yavuze ko rero iki cyemezo cyafashwe nyuma yo kugirwa inama na Minisitiri w'Ubutabera bw'u Rwanda nta wundi rero ni Busingi Johnson. Yagize ati rero twari twajuriye, nyuma rero tuza kubona ibaruwa ya Minisitiri w'Ubutabera idusaba ko twareka ubujurire, ngira ngo rero ibi ni ibisanzwe mu mategeko hashingiwe ku ngingo ya 145 mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda yemerera Minisitiri w'Ubutabera rero kuba yatanga ayo mabwiriza. Abantu rero ntibagire uwo bakurikirana, ibyo ni amategeko abiteganya, nibyo twubahirije nta bindi. Akomeza rero avuga ko nta bantu bakomeye bari inyuma y'iyi dosiye yabo kwa Rwigara nk'uko ngo byagiye rero bivugwa mu itangazamakuru, ahubwo ko ibyakozwe byose bikurikije amategeko. Ati ni ibintu bisanzwe, ni amategeko aba yarubahirijwe, ntaho bihuriye n'ibyo bavuga. Diane Rwigara rero avuga ko yishimiye iki cyemezo, agashimangira ko rero ngo na mbere hose ngo bari abere. Ashimangira ko rero ngo akomeje urugendo rwe muri politiki nk'ibisanzwe, na nyina rero akaba ngo akomeje amasengesho. Ati twabyakiriye neza cyane, birumvikana twishimye kandi n'ubundi turi abere, nta mpamvu zifatika ubushinjacyaha bwari bufite bwo kujuririra. Akomeza avuga ko rero ngo batangiye umwaka neza. Ati cyane dutangiye umwaka neza, gahunda zanjye no gukomeza urugendo rwanjye rwa politike, kubera ko ibibazo byanzanye muri politike kugeza n'ubu birakemurwa. Bivuze ko nanjye ngomba gukomeza guharanira ko ibintu bihinduka, nzakomeza gukorera mu mucyo no mu kuri. Abajwe rero uko na nyina yabyakiriye, yagize ati yabyakiriye neza cyane, n'ubu arimo gusenga ashima Imana. Ibye ni amasengesho, abonye umwanya wo kubikomeza neza nta kibazo. Ayo rero ni amagambo ya Diane Rwigara avuga rero ko agiye gukomeza politiki nk'ibisanzwe. Ati nicyo cyamuzanye, atarabona hari ibintu bitarakemuka byamuzanye muri politiki. Kwa gatandatu rero Ukuboza 2018 nibwo rero urukiko rukuru rwarekuye rero Diane Rwigara na nyina nyuma yo kubagira bere rero ku byaha baregwaga. Reka rero mbashimire duhinira hanga, nizere ko mukomeza kubwa neza cyane rero mukurikirana gahunda zacu Bwiza TV ikomeje kubagezaho. Hanyuma rero mbashimire cyane mwebwe mwamaze gukora subscribe kuri channel, ni by'agaciro kuri twebwe. Hanyuma rero nimba nawe utari wayikora, navuga nti iki nicyo gihe, ubundi gakanda muri iryo jambo ryandikishije ibara ry'umutuku subscribe, ugakomeza rero kudukurikirana mu buryo bworoshye. Mukomeze kubwa neza cyane rero mukurikirana gahunda zacu Bwiza TV yabateguriye. Bye bye.